Che perdets dans la jungle de las agendas en ligne quan s'ageix d'anunciar un eveniment occità, que hi ha dieu una vera solució. Per aquestes tours, que espereix el calendari, una agenda oberta e col·laborativa qui va bade una referència entre la cultura occitana, que est basada sus Open Agenda, un système d'agendas en hialat et qui adar existeix en occitan. A la bet, adar que est possible d'escrear un compte, d'escrear une agenda, d'ajustar événements qui seran automatiquement partageats per tot sus aquest hialat. Ou sonque d'anar espiar le site dedicat qui affiche tout ce qui toca a la cultura occitana su territori nostre e au-delà. Aquest calendari, que est un projecte portat per l'IEO Occitania e lo diari, da l'Ofici Public de la Lengua Occitana, lo CIRDOC, lo Congrés Permanent de la Lengua Occitana e da bio beroio ajuda d'Open Agenda. Cat vedet, que hi ha tot el món, ne manque pas que vos!